u biti najviše što smo im poželjeli da ne bude povreda, da se dobro radi i da probamo ovo proljeće da bude ono naše, da igramo dobro, da probamo maksimalno probati stići Partizan, imamo kup, znači pričali smo o tim stvarima, obavezima njihovim, znači da bude to Zvezdino proljeće ako je moguće. Mislim da tu imamo dosta novih igrača koji smo doveli, tako da smo i njima poželjeli da su došli u jedan veliki klub, da su obaveze velike, da je pritisak onakav kakav je u Crvenoj Zvezdi, znači da se stalno mora dati maksimum, znači to su te neke stvari o čemu smo pričali i poželjeli su generalni sekretar i predsjednik su poželjeli puno sreće u ovim praznicima koji su bili, znači Novoj godini i Božića. Želje su normalno Zvezdine uvijek velike i tako da ćemo sigurno na tome morati svi raditi maksimum da bi došli do toga.